Penging Diyos po kay katamungan, tutupong magrasyaya ing banwang iti, uling 7 banwa ing milabas, anyang taulilang dinalo, kareng balang baryo, at purok ning kay katamong parokya, ing Cruzada de Penitencia y Caridad. September 9 hanggang November 14 ning banwang 2019-2018, inyang pigdalada katamong kalam, at grasya ning ke katamong pakamalan ay Hindu, ing Virgen de los Remedios, at ing kayang anak, ing Santo Cristo del Perdon. Banwang 2023 naman, inyang mi panwanan tamong manimuna, kambedering niyayaliwang parokya, na ning buong vikaryato, ning banal at alapan at bus, king selebrasyon ning anibersaryo, ning pangakorona kanonika, ning Virgen de los Remedios, ameganap, king provincial capital. Karing balang pinandit, akayabe tala ding miindu, tuneng mayayakit ing pamikalugod, at lakwas yang lalablab ing kekatamong kasalpantayanan. Balikdan tamong eni, nung makananuyang mebuo at megumpisa, ing pakamalan tamong krusada, king kapamilatan na ning metong a video presentation. Abe-abe tamo po ngeni, manalbe, migunam, at makiramdam. In the 1950s, the faith and the lives of the Kapampangans were threatened as the province of Pampanga became a breeding ground for communism. During that time, the Most Reverend Cesar Maria Guerrero, the first bishop of the Diocese of San Fernando, recognized the social unrest in each family and parish he visited. He thought of something that would help fight the pressure of communism and socialism in the province. He founded the Cruzada de Caridad y Buena Voluntad, or Crusade of Charity and Goodwill, on the 3rd Sunday of February 1952. Together with the Cruzada, the Damas de Caridad was founded, with them being in charge of collecting the lamak, or the voluntary offerings for the less fortunate. Such title was chosen because it fits to the current situation of the whole province, which at the time seeks for remedy, remedios, or kapaldanan. The crusade commenced in May 1, 1952, using an image of Our Lady in the parish of Barangay Baliti in San Fernando. Holy Masses were celebrated. Praying the Rosary was endless. Missions were conducted, and the lamak increased exponentially. This is what the Virgen de los Remedios brought in every town she visited. On the 23rd of November 1954, the Crusade of Charity and Goodwill was renamed to Cruzada de Penitencia y Caridad, or Crusade of Penitence and Charity. A new image of Our Lady was introduced, together with the image of Santo Cristo del Perdon. This is to remind the people that the Blessed Virgin only leads us to Jesus Christ, ad Jesum per Mariam, and to remind us of the repentance and reparation for our sins. As the crusade went on, the marks of communism began to fade. In every house that they passed, replicas of the Virgen were enshrined near the main door. Many were converted,
and various miracles were believed to happen. Because of the deep devotion to the Blessed Virgin, Bishop Guerrero requested that the image be canonically crowned under the title Virgen de los Remedios, Indu ning Kapaldanan, Tula ning Kapampangan, Mother of Remedy, Joy of the Kapampangans. Thereafter, the decree was issued on July 15, 1956 by Pope Pius XII. On September 8, 1956, the Virgen de los Remedios was canonically crowned in the provincial grounds and was attended by all of the devout Catholics in and out of the province. During the calamity brought by the Mount Pinatubo eruption, the Virgen de los Remedios and Santo Cristo del Perdon became the refuge of the Kapampangans. They again became the faithful's remedy during that devastating period. Today, we turn once more to the Virgen de los Remedios, that we may find remedy in her and in Jesus, the Santo Cristo del Perdon. Let us remember that never was it known that anyone who fled to her protection, sought her help. Anyang 1952, ang ganang eniking kasalukuyan, susundo tamo ing misyon. Cruzada de Penitencia y Caridad. Masikan man ing uran, pamanyatang ding imahen. Pamanyatang king parokya, ang gana king pamandalo da, karing balang visitas. Albentaya pong ening abe-abe, ingke katamong pamaglakbe, kaya bering mal alarawan, ding miindu, kilub ning 49 days, kingke katamong parokya. Indung Maria, nuan a Virhen, kingbie at pamaglakbe, yang kayagnan at kayantabe. E uling etamo pupunta, nune paman, yang magsarya at magbisita. Ing indung magdalang kapaltanan, kimbie kalukan, maglakbeyang kyakatamu makiyagnan. Ing legwan at kabanala ng mipnong sala, biya kasimplyan, yang akit mo. Kapamintuan king Diyos, tisyag ng masikan asiwala. Masayang sunis, kapurian at lugod. Piyapayabot na king Diyos, kaya mitupod. 40 alto. Cruzada de Penitencia y Caridad. Kekatamu, yung dinalo. Perdon y remedios, lunus at kapaldanan. Magdalang kapanayan, makapasno. Kaya benang Santa Monica, parokyang patulunan, ding baryo, purok, makitid adalan, kalulot atinan, alang emidalawan. Virgen de los Remedios, king lugunat masabal, tinipon nakatangan. Linubya karing bale-bale, malati, maragul, o kasantingan man, ding tao sinalubong la, pasbol,
puso at kaladwa, pakabuklatlangan. Ingwan a virhen, imbut na, idwang at iyabot no kekata ringgamat na. Ban ilapit kang Jesus a anak na, lunos at kapaltanan, karing kayatwanan, ilapit na ka. Ding banal amisang miyayang pang, sakramentong pamaglan niya, king kaladwang magkakasakit, bapyena kapaltanan. Ding mipipielamak karing mangailangan, ding mission talks, makaragdag belwan king katolikong kasalpantayanan. Ding kakatamong pamagrosaryo, dalise pamanalangin, ding luwang tinulo, ding sinising mi patawaran, kabilugalang parasan ning krusada, panimunaning induning kapampangan. Salamat king Diyos, king parokyanang Apong Monica, kakatamo lang agampanan. Ngening lumipat ning krusada, king tutuking parokya, umeyatad tayo. Itamong komunidad at elawan na, kasuglong na niti, no karinta papunta. Wa, isundu ing vision mission ning parokya. Ding para santamo king BEC at synodality, makaangklala. Ipasyag ing kaburyaning Diyos, manuglumpye, magdalang lunos at kapaldanan, karing makalele. Tauling benging pamitipon, keng piyarapan, umenake pamong mamun. Ding inapag ning kasuywan, malukaman, dapat kaya kami minyelang kapasnawan, karing pusuming manintun kapayapan at karatunan, karing parang tao, bie inyatad mi, karing miwawale at pakalele, ikasayang akit da at damdaman kaya kami. Bendisyon ning anak mo, yasana ing mantape kaya kami. Santo Cristo del Perdon y Caridad, pakaluluwan mo kami. Virgen de los Remedios, induning kapaldanan, tulaning kapampangan, ipanalangin mo kami. Tune pong magrasya at mitmong kalam, ing milabas aduang bulan, akayabe tala ding miindu. Bilang tanda ning kekatamong kapasalamatan, karing sablang grasya at kalam, apig kalubdang krusada de penitensya y caridad. Ngening bengi, ibietamo ing kapurian at parangal, kapamilatan daring dalit, asinadya daring miayaliwang koro, ning mabilog a parokya, para king Virgen de los Remedios at Santo Cristo del Perdon. Matulada kayo pong agkatan, ban makiramdam at migunam, kareng balang sunis, at siwala, ning harana kang Maria, parangal, king anak na.
Tutupin po na anumang kapagsubukang daralanan, maniwala, at salpantaya tamo, king apong Gino. Uling ing Ginong Diyos, at syuya, at mabyeya. Nganapin po ning mumunang kanta, manalig ka. Manalig ka. Maulo lasana reng salunan. Malarin ing kasalanan. Mawala ing kakaluluan. At lumalampa ing kasalpantayanan. Deti reng nasa tamo bilang metong abalayan. Lugod, lunos, at kapaldanan. Deting panagimpan, karelalangan sanang pagkalam kay katamungan. Perdon y remedios, lunos, at kapaldanan.
ing indung Virheng Maria, simbolo ning tune dalise at lugod. Indu yang alang patan at lilingap, mamantabe at gagabe kareng anak na. Modelo ning kapamintuan. Tuturo na katamong tukyan at panwalan, ing balang kaburyan at sabyan ning Ginoo. Iti makasulat king libro ng San Juan, chapter 2, verse 5. Nga nang sinabing imana, karetang ipus, daptan yu, ing nanumang sabyana, kaya kayo. Do whatever He tells you.
Nuan niya ingindung Virheng Maria, nuan niya ing pinili ning Diyos, karing sablang babayi, ban makiramdam at mamilatan, karing balang aklis at panalangin tamo. Lakwas na king panahon ning tukso, kasakitan at kamatayan. Panalangin mo kesa induming mal kang Jesus, ari ning sikluban. Bapu Maria, mipno ka king grasya, ing Ginong Diyos at syukeka. Nuan ka, karing sablang babay, at wanya naman, ing bunga ning anak mong i Jesus.
ing biening tao, metong yang makabang pamaglakbe. Ating panahon, nga masalese yaing dalan, at atin muring panahon, ang mabatuya. Karing balang pamikatagon, na daranas tamong kasakitan, atin tamong indu, asasabyanan, at apagsantungan. Indung makasadyang mantabe, indung magsilbing sulu, karing dalumdum ning biye, indu, ke katamungan, at asam bitlat tamo sana, king ke katamong indu, Mariyang inako.
nanuman ingke katamu dumalan, king kanawan man o king kasakitan, ing indung Maria, yang ke katamong aligan, king indu tamungan sambitlan, e ganaganang laman ning puso at pakiramdam, king ke katamong panamdaman, king indu tamu makipamaylatan, ban ito ki nakatamu, tayran, papunta, king kayaryan ning Diyos, at tunay tamong parasan.
Kapatad, penamdaman mo na ba itang bala mo, megisan na ka, at alana kang aibye pa. Itang pakiramdam, na binye mo naman ing ega na gana, pero kakukulangan la pa. Ali ka migagana ka, ali ka tatakot. Ing ginu, ing kekang panaligan. Iyang mahal mo, king nanumang kakulangan. Ibiyena ning kapayaman, amaywan mo ng panitunan. Ang tabayanan na ka, at ali na kalakwan, kabilan man. Do not let your hearts be troubled. Do not stay afraid. Is it really I whom you see? I offer you now my peace. I have waited for this moment to be with you again. In my heart you'll remain. In your heart I'll stay. I am with you till the end of your days. I am in you. Have faith that I hold you, even when you let go. And I love you, you must know. I am here. I am ever with you. Stay afraid. I'm beyond all anguish, all death. I'm risen to life anew. And you feel that you've been empty, and yet need no more. Know that I am your bread.
Kilalanan tayo, Maria, anting pakamalan ay induta mo. Indung sakdal king legwan, at uliran king kapamintuan. Apakyapusan tamo sana, ing alang kasing para ng lingap, ning indung Birheng Maria, bang milapit tamo, kang Hesu Kristo. Ing bunga, ning masampat, ayat siyan na. Maria,
Tutupin ko, i Maria, induyang malugod. Pakiramdaman na lang, ding kaya katamo kaplis, at balang panalangin. Ing alam panlang pamakinatan, yang mitutulak kaya katamo, painturo, king ino, ake katamo santungan, at paing tumulan. Kalulusan ng kasama-sana ng Diyos, kapamilatan ning indong malugod. Lunusan mo kami, o windong maluko, sambitlan ing sablaming panalangin, kang Hesu Kristong ginuning hakalulu, yawad mo'y kekeng kapal tanan. Tulaning puso mi babyemo, ikay nganak mo keka magsantong. O indumi, pakiramdaman mo kami. Sabit langit sa
I Maria, induyang mapaglunos, indutayang alang patugot mamaus. Bibiena ingkayang lunos, karing sabla, banking mabilog tang puso at kaladwa, asuywan at aluguran taya, isanto Kristo, anak na. Diyos
kareng balang takbang kingbe, at kareng balang amanong aapse, ingginong Diyos, at syuya at mamantabi. Dumalan man ing kasakitan, mipalawot at malili, ingginong Diyos pamurin, ing santungan, at yapamurin, ing balikdan. Muli at muli tapamurin, king tuknangan, ning apong Ginoo. Sa bawat kong hininga, hakbang ng aking paa, saan man mapatpat, buon na riyan katuwina. Sa bawat kong salita, laman ng puso't diwa, isip ko't kalooban, batid mo Diyos kailanman.
Ing Birheng Maria, kikilalanan taya naman bilang kekatamong reyna. Reynayang kekatamong panaligan at pane daralungan. Tukyan taya sa at pakyapusan, banakit taya at akatalamitam taya i Kristo. Ing kanwanan, abunga, ning keyang sepupunan. Ingke katamong indung virhen, mengari yang batuin. Batuin king banwa, apane makatanid at makalawe. Nanuman ing dumalan, apia ligaligan, i Maria at Chuya at paneyang mamantabe.
I Maria, Reyna nening lugod, Reynayang panibataning tula at kapaldanan, Reynayang maging dalan, papunta kang Hesukristong anak nat sulu ning meto sikluban. Kapamilatan daring panalangin ng Maria, miyas laganta sanang sala ng Kristo, ban misambut ing karalamduman, mangibabo na ing katutuan, at laganap na ing tune kapayapan.
Ingindung pagtulapan tamo king Dios, kambenang Mariyang kekatamong munag ning kapanayan. King penitensya, mibabayo tamo puso. King karidad, pababiyasa tamong midake, king lugod ning Dios, kekatamo. Penitensya'i karidad, penitensya'i karidad, pagtulapan mi, anyawaran mi, ke kayong mi indua patulunan mi. Penitensya'i karidad, penitensya'i karidad, pagtulapan mi, anyawaran mi, ke kayong mindua patulunan mi. Penitensya'i alam yung mindu'y pabalyo, kanakat pangikakasundo, kapaldanan at kapayapan sa nalakwan yu, ke kami anak yu, kingyatu. Kayong minduwa patulungan mi.
Ingindong Maria, tutuyang malapit kareng puso tamong kapampangan. Ulining kekatamong debosyon, King Virgen de los Remedios. Kapayapan, kapanayan, at kapakumbaban. Deti, mapilanlamo kareng turu ning kekatamong indu. Iya ing rey ng tutong malugod, king mabilog a balayang kapampangan. Inya, marapat mong miyag panganiyang mitmong kapasalamatan at kapurian. Anting metong a komunidad, amalugod kang Maria. Marapat mundinan tayang ulaga at agpangan parangal ing anak na. I Maria,
indu tayang pakamalan, alayang sawang mamantabi at mamilatan ke katamungan. I Maria, indune ning lugod at kapanayan, tatayran, ban mibuklod, ring puso tamo, at milapit lapang lakwas, king ginutamong Heso Kristo. At king libutad ning kasakitan, at kapikakunuan, lagi tamo sanang tandanan, ala tamong dapat katakutan, uling at tsuya i Kristo, apanibatan ning dalise lugod, at tune kapayapan.
langit mong kapangituan, ikaburianing Diyos Ama. Unakaning benabus, ate kami ng ikabus, indukang tutong malubos. Indok ang kalukot-lukot, O Maria, O Maria, ituloy ka pastawan din. Ilapit mo laging dito, ibuklod mo kay anak mo, ikaw at Imuna, islang bukid kami paslang, ikayapan mo kay asa, ikawing samlang, bebingyan. O Maria, ituloy ka pastawan din. Ilapit mo laging dito, ibuklod mo kay anak mo, ikaw at Imuna, islang bukid kami paslang, ikayapan mo kay asa, ikawing samlang, bebingyan. Be not afraid. I have made you. I have saved you. I have called you. You are mine. You are precious to me, and I love you. Be not afraid. Be not afraid. When you pass through waters that rage, I am with you. In the rivers you shall not drown. Walk through the fire and its flames will not consume you, for I am God. Not afraid. I have made you. I have saved you. I have called you. You are mine. You are precious to me, and I love
Even if you wander away from my loving, far away from home you astray, still I will seek you and gently take you with me and bring you back. Precious to me, and I love you. Be not afraid. Be not afraid. I will go before you and level the mountains. Give you treasures from out of the dark. Long hidden reaches the stream at last from you. For I am God. Be not afraid. I have made you. I have saved you. I have called you. You are mine. You are precious to me. And I love Be not afraid. Virgen de los Remedios, malugod ay indu ning keking lalawigan. Tula ring Kapampangan, tula ring Meksikanos, at tula ring Talasalpantaya, ketiking parokya ng Santa Monica. Panwanan mo kaming kapaldanan, banin puso mi, mirato niya, king apong Gino. Virgen de los Remedios, mayumuming patulunan, induna ka ning kapaldanan, tulara ka ring Kapampangan.
los remedios, malugut induning Diyos, o mayubuming patulunan, o induning kapaldanan. Malaus ka, o ke kaming indu, umeka karing pusumi, nyolawen mulat pangadi, paginakit yang itabi. Malawos ka, o ke kaming indu, umeka kening karinan, mananusaing kapayapan, ketiyang papa natin yan. Sadyang makapagmulala, ingrasyang pidaladala na ning krusada. Kaya katamo, pablasan pitipon-tipon na katamo po meto nga balayan. Kaya tiking parokya, magumpisa po ka rin niyayaliwang koro na ning parokya, sakop na rin niyayaliwang baryo at kapilya. Kayan tabe na po dimdamtala at ikit, pati na rin kaya katamong PPC officers, CPC officers, PFC officers, at ing mabilog abalayan, pepakit tamo mo king ing parokya, mabiyeya, king kasaupan at lugod ng apong Monica, kay katamo, papanatilyan tamo po iti, bangkanita, lalo ya pang sumulong
at maging mabiyeng kay katang parokya, lalong-lalo na karasin kay katamong pamisasan metong at pamikakalugod, sadyang milagro ing milyari kaniting kabengyan, pitipon-tipon na katamo po, di katamo rening mindo, in Santo Cristo del Perdon, at ing Berhen de los Remedios. Palakpakan tala po. Bilang panawli, kantaya-taya ngeni ing himlo opisyal ning krusada. At nung malyari po, nung makapakyabe tamo, abiyabe tamo po, timong metong abalayana. Santo Cristo del Perdon, Virgen de los Remedios, Ginuyang mantabe kay kayungan. At bendisyonan na kayo po ning pamilya yun ning krusada ning igpa o ning anak po ning Espiritu Santo. Ngeta na king kapayapan na lang patugot pupuri king katang miglalang. Salamat. Benging Diyos. De los Remedios, damdam ka ing kekeyaus. Iligtas o kebikamus, ing sablang tukso ang marong. Igemo ing kekam
Nahing Diyos po kay kayo. Dakal salamat kay kita ang instrumentalist. Brother Jason, palakpakan tayo po. Si Brother Nilo. At ding ega na ganang ginanap. Ne po, aniting kabengyan. Benging Diyos at dakal pong salamat. Ituloy tayo pa po in pamanalangin. Of course, atin tamo pong makasadyang hapunan. Ne po, Amen. Thank you very much.